Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengka. Tang bopet mentah buat ufrai dia. Kam no ke cing cencar am. Tip syuk kan long kom nala dah. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kacongpi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ki artli ki joint committee jang ki try trong kinong khai ki try kali kamai bat kinong khai doyong haka jala haka afra trik jomang a jopan rio kilapan pau ke jing songo baka jing ai khuble yak sarkar jala kapala wanra daka one time settlement scheme khanang ban map no khandai 4% yak kuna kabakim shimla siu yak khajana kali khajana kit knowledge jinglen bat kit marbam bak fitness fees ka sarkar jala kala shimi kani karai ban pensting yak kuna jong kitrai kali kit mat kabala kon jin hadu khandai spa kror haka jing kren bekila pathai khubor haka afratrik jomang aja pan rio ka secretary jong ka Meghalaya International Expert Chambers of Commerce ka kong Dolly Khongla kalong bekitrai kali kimut bandi kilu no yaki kali namar ka jing hiran ka kamai ka kaji naka jing hiar ka kamai kaji Henry da ka jing wanra ka sarkar ya ka one time settlement scheme kala pelat yaki naka jing kit ka bakhya habaya thu shushu ikidaw unong ay katien yang ka All Meghalaya Transporters and Commercial Vehicles Association uba Sumiyu SNS sayo ulaong kajing khangti ba chalan doyong house nam ajar khat saw kajing online shop sa kajing pangklam kubit ka khandai ba sa kajing syakta kinong khai hakajing yakhi ka bajur kabalaja kari Bangladesh. Yesterday it was a great evening. Haba bagi bro ila yo dia kata kami kini lenti. Ya kembali layar Tristom. Nadu isnem ibadat. Kamu kumma percepatan mau. Since 2024, ke JEC ke perform ya arteri kentuk juga Jayanta Hills Drop Honor Transporter Association, pada East Jayanta Hills Drop Honor Transporter Association. Nilai kendu yang minister dan berom jungi imasnya parandar. Hadir tentang kelas tambah bu yang memorandum data cinta. Lalu 10 November acara pesan. Again a reminder, hadin jong ubnai banakong. Hadin ke third reminder ho kapatari komen. Final reminder menchisni apun rek acara apun rio. Ngidak daga jing dokumen berkecing sungguh gabakraw. Ya kecing le ha jong kene ke present sarkar na kabanta jongi urit uria ubakit ubaba. Habarok kilian nadu basang jong Meghalaya sudah bakul jong Meghalaya. Niada ngene mata kesni. Ya baro kebele ya bekit kaba agak kamai gaji. Kani ke sarkar kelim sum yarap tang yangi ki badan kali bahe. Kala yarap nadu ki kali baret ni turis ki polor pickup ki truck bat ki beki wai. Kamtam hagalian jungi ki exporter importer. Kani ke sarkar la kami ngerti bat kalapan ya kalapan tiak pandem kata korkom. Bangin yo kecing rap negi Porsche bor. Kadi kesini kawan sakan mau ini kumbang asyong berbor is to bor gladet. It is a history created by the Deputy Chief Minister Shri Syaw Alandra. We can also term it as a master stroke. Namar habarok India ai kadi ka history kepada kong baga sarkar kan sim yang tau sin jam ban map hadu khandai spa crore ya kakak tax ka bagi dibenjok lagi paipa kadang sarkar ban kong apo India berkat nama tahu kup siliang usum siliang uberia bodoh kubosok ngadap rejing senung kon ko kraw ya ichi minister badan brom jungi ya ibu petisi yang jungi isa preston kamtam yumasnya a man with compassion, a man with principle, a man with integrity, and especially a man for the people. Mencising another I press conference, I was telling you know, we don't expect bangin yo result hagabagud jong dunay, hagabaswaban gud dunay. No kadai kajing sinu habok jong hi kid bakyat ageng hausurok bakit baba surok. Dak special cabinet
Ila yo persong pentia ikam dui ila yo proof menen hi kecang ni. Tong ini ya tak tinggal mata tu kita juga. Sistem ni ni lasuk mani. Kajing sistem jeung masnya, kajing bodoh jeung masnya. Nagi pos-pos kalau seso. Bat ni dapat kajing suku ko kraw ye. Ni airu kajing kit wakit real. Ya kani sarkar MDA. Bahkan ya cucu sekemat akaban yarap yo bodoh bosuk. Kawan pek kajing jar sistem. Nyempat di usngo ba menuru bagi sarkar keloi ban mat ya ka guna awde banyo. Kani kajing du nang ko kraw yo sarkar du kandai 4 crore. Naman ke sarkar mo pitip ke sarkar Meghalaya dengan guna di revenue. But hagawi bataliang dan tipek ing baduk pusuk da kajing sotu de jingmut jongki da kajing start badu jing champang jongki leader jongki kila alat yang gani kabuk siar bagin siuno setang 10% ka fitness setang 40% ka tax kapisa da khajana ka badai banyo sarkar kala dunong tamba da kajing i jinga jongki ni ki yalam khamat jongki ki kloi ban mat ki tax boro ngan perbat ya boro ki bobu kali ngadu di alto plaspa terus di bolor pickup di truck buat borok di commercial to sio ha ban shim mi gani kabuk siar ke kabur pa bagan sio no ikut kali suki nanduk mata shalu shokmat kena bangiru ina ban contribute for the growth and development yang sarkar jungi pengitip ba kam khei kam patai kam kit ke kamba ke jikiu jong state ke song hangi ki truck owners but di commercial vehicle dari phai si tourism group kini kali turis badan bayar gaya dari phai segakit kabak pada kini kita bayar bayar kemar mata ngidap dekat jenis dokumen sikat dia kamtam ya kini kisi ngayal ri ngamla yal ti asu ngala supir pu samking la tap di umat berkeman bersubah mas ndio ke bor menme dan nadu mentak kisi ngekerpat ya paro ke bobo kali bagian sebelum haban simtia ban siu no ika tax de bor support kena mengiru di nak ban men tiu lang ya ke sarkar ngidap de jenis komen ko kraw le adu ka tata ban lagi bor support ngi ud di ban snap hakan ke sarkar di snap ini and plus ngilawat de kita gilat piunti kibangim syam la pendik yano halanti sengke ngi klem syam pendik yano ke jingla jingwan juriu ngiale de artli ke moto dari sesuatu pada rezeki. Nangi la poe ke cingkren juga mi nagi pors ke por udah bercici bersama dengan rom jungi bapak kata nak transport usai kampam usai seneng usai peni bahau and in which way usai pan budia ni share ni peni bakumno ni lak wat ke kegilat berhenti dari sini bad kamtam dari cingkren ku boleh terakhir nak menjong hadu bapak ke sini jingjok kadang cingkren sistem jungi masa hai lalu tiap udah mi kan rekam ni aja cik boleh yai metron sim ni doai ni boleh terakhir udang kerkusu ya baru ini gimana sah pada mereka nak sarkar kenapa begini lah syu bentrai ni bentang kecing bah bat kecing mentoi yang baik klaim dalen bila i kecing tu nong jeng sarkar ni kebacangai but ni kermen skill pada nu dan jenis kemat we will be as responsible citizen ban siu kita tax kapor ban pendek ikut kali kapor kenang bah kari bat kecing pendiu jogi kerkiu lembang kecing siu ke tax jogi nak report support klaim dekat banyak Australian klaim dekat pen i bade kursi de pernah de boy de war de mikir no ni nak kalian ki artli ke JAC naga east jeng dia top on transport association but the jeng hills top on transportation organization ni kular akmat jogi baru presentasi kumbagi di press kini one of our family friends kami melakukan yakir dei mapi ibadang keti dan kecat akan direkam dei kecing support jom sia bangiru ila ko sedu bathom naga pos ka por beli adon lang ni ku beli sia jangu ku beli berkuyu pi da ka jingi teli kalong ka por ni teli bagi press ni teli bagi sarkar ni pos bathom ni dei ban ai ku beli iwe ya kan direkam ba ya ka basa khamat ya ka jingi ni stom jong ka kit ka ba jong ka mai kerji ngin persang man lak nanti man boy berbor kata jing sup ke sungai dan banyak bahaya berhenti. Sejauh kemau bersuara dengan pukul mengan. I would like to tell something special to Mas Nyam. Dear Mas Nyam, a respected Deputy Chief Minister, you are a man of compassion. You are the man of the principle. You are the man of the integrity, and especially, sir,
You are the man for the people. We are so lucky to have you as a leader, and we pray for you that may God bless you. You'll have a long life. Long live the government, long live the JC, long live to all the transporters organization which is here, by mentioning them like MIECC, Meghalaya Miners Exporter Forum, Majai, Buckley Exporter, MMOEE, WTJLP, Penusla Reward, Mingi Exporter, Kibalaya Unity Lambat Ni JC. Ni ay ko blay bibaro budang kanay kamna to blay ko kuy bibaro manaka pos ko pon ni kenduk lang om na mata kajing stiu na bantalan suha om na mata kajing dunong ini kenduk na mata kajing yunong ni na kalyang jong ni na dauki anda habala khang ya ki kali ki bangdan kot kali na ki kali ki kot kali ki blalong lapses ki bla expired bakin room sa Bangladesh Kalan long na jing ka bakraw hinda wan na kamat la jong pinbay bumba 8,000 kali ki syuyek amdan trip namarba amsya syu yang ibandrong klem ki kot kali ki babiang oros kata dia rum namar ni dan ya tre kendrum kendram kimpat mi ki an ki baklan batsa kawai pada tangki lokal sudah ki batrei nakasi den dia kita kikot kaliru striktan ke government kadang ay la ini bagin dia try min dia im kali kau way ke livelihood jong